Yewe ngane zawethu impela sibona lapha ngephoyisa uConstable Gcabashe odutshulwe wabulawa osukwini la izolo emeni nentombi yakhe ke enani la ke emachobeni bafowethu impela phama sikhuluma kakhulu ke ngicela banqale nginibingelele yona ke Mbuso City MTV sithi nje uma usuqala ungane kuyona channel ake wenza kulungile uciphize usubscribe nawo notification bell cause uthola zonke izindaba ke eshisayo nazo ezitrendayo. Hayi wengane zawethu impela sibona lapha ngephoyisa uConstable Gcabashe nodutshulwe wabulawa osukwini la izolo abasolo kusela ukuthi ke ebangaphasi kweqembu ke lama West Gang kanti ke wengane zawethu impela lesihlakalo lesenze ephana ke eNanda emachobeni ko osukwini la izolo ngenkathi ke uConstable Gcabashe ke eme nentombi yakhe ke eqhamuka ke imoto ye VW iphole ligrey efike yabhaka ke eduze kwabo kwaphuma ke abalisa ke babese ke bavulela ke isibhaxo kuyena uConstable Gcabashe kanti ke wengane zawethu impela bathema beqeda lapho ke bese ke sebethatha lona ke ivolovolo ke bamshaya ngalo njengoba ke ethule phana ke endaweni ke yesigameko kanti ke yona ke intombi bese idla phansi ke icela ke empunzini izama nayo ke ukuhlenga ke phela ke impilo yayo engozini. Hayi ke bafuthu impela ke zinjalo ke izindaba ke baseniphathele zona ngebephundla phundla ke evulele ngohlavu ke kuConstable Gcabashe waphangalala phana ke endaweni ke yesigameko kodwa thina ke sembuso sithi MTV bafethu sithi nje ake sehle ngobonda idibane kuyona ivideo elandelayo.